najnovšej emisiji Dobrý večer Vojvodino učujete preco tohoročný dramský memoriál Buďte chudobnejší jak prešloročný. Genetično modifikovani organizmi, tak volani GMO, zo všetkých oblastoch a najvecej z poljoprivredi i medicini pomali uhodza do našoho života. Srbija prilapela zakon o zabrani uvozu i zabrani pestovanja takih organizmoh, ali še oni uvoža jak sojov makuh i kto zna išće keljih poživovih produktoh. Uvidzi i pripovetku o Joakimovi Buljčikovi, ktorý cali život maljoval i zo skoritkoh pravel umetnickih djela. Dobrý večer Vojvodino na štvartok na 20 hodin.